hi kadai kal jing shisha ba ule wo ai ni khano ka jing em sasat jong pra. Hi guys, mata gini thup ya shop pra. Ini yang hangnya ini Johan teh. Ini saya tuh hadir. Ini saya tuh pat anda kalajan good. Oh good, ngali good. Ada ngali cuma. Bentar lawan nanti, dia saya tuh kanano. Mah, dia tuh dia tuh pang pra udah baduk, bad isin air ya dia kata hadin ngesat tem nak pra. Piru saya isin elang pra mah, amar pra udah baduk pra. Kau yang mesti baduk kadau. Ini akan dua pra beriu kan. Ding jap sulit nak duk pra pe kau. Tak kadau pra ubarit udah ubaduk. Pra ubahe udah baru sepak. Nak kadau beli ni habisnya haduk kata. Namar kata hi kadai kal jing shisha ba ule wo ai ni kano kajing em sasat jong pra kaman kan dia lamun dia ingin leceh senang jong ini hapar dong sari jong ini ruan dan email dong sesenang iketeng liu ikapa jong ini ruan iketep opera kemau ni itu email ba buat ke research dah untuk dan email dong ada bedang dia hadiran saat papa jong ni isya upra tamang ngiru ngisin upra baduk tingap tap no upra ngimti ban isi upra nakadaw bali ni kam isi re upra namar bagi isin baduk ba usyam jing jinjar re ude ubri bahar kan re katar ketika shisha. Bye para bye. Saya komen lang mo yang ni tang banin yo lang. Bye.